Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ora asare Bediako a journalist. Enkane no na odini juma ewo Ken City Oman FM. Na ende onye juma ewo hobio owo untumi Movement TV. Na ora asare Bediako e na wakase ne nsem okan yina ne se nipa wowe se woni obi ekun na ahyase no omo pataw na se wampene na se entokwa no eni yekese ekọ ebumu a na ohwehwe se obi ebeka se abranti jai na nka we jai ne fast aka se we mpo kan nti na me jai na se we nya obi ade a na ne bro no mbebro ura asare Bediako kire se eye honorable Kennedy Akompre Japan a onenam se empenifu bi afre no etunufo se on step down no enya no kware obi ampo ni hu adaje his excellency anado dankwa kufuado ana vice president Dr. Baumia be anytime race ni do wom flag bearer no umfiminde ana so chena ufimi nko omo mpeno wo twe ho amba betwe beginem na chine bi nko ma mebo bi somo ntokwan de uginem so uginem no obere poto nti owura asare Bediako kire se His Excellency, Vice President, will be a new time. I'll be catch us a step down. Into the step down, the crowd and step down. You are in it. So better than 4th November. Every so few things about sorry. Bediako a day at 2 years. A jam. And right, you can waha. Once again, the business is so. Dr. Mahmoud Baumia, Nebusiani, Nadamfo, President Kufuado. Nebusweni na damfo Timbaumia minister Timbaumia obie ni honoma wafre wobi say ujafo step down ema so baby ema so dawro inya sa de no kra wodi e migiri sa de wahu bi da say akwara bi enkra mienu kontokwa ni apata baako yapata na pata no so wontie afa ye hwe no no afọ pepatafo wonya enti akobi akwakitikiti bi kopo otwamu a na o hwele nu se kakra ga se brother na ekosi wunyai na ka wajai o se apata minti obia ni ho bibia sa mai interestingly enkofo bomu na wa bonten na no mo kwaka na mo na spasi kwakasa na mo no obenti kwakasa yenim se wo mo na aso mo de a ene yenim. But the I am tempted to believe say omwa na asman kofo no samon kasa samon ka cha musa muni we nkasa na ena musa ye obia no mongo kasa ni ntino eyo omoya me mpeso obia no bi nkasa mpeso obi doctor no obia be David na obi di ahoma be hye ne mene na wantu no otwe na wantu no otwe nyamia nka bo wantu ebi no obi say na me step out na amount ya duru misui me catch them say mpesa abrofo no ne twi no bi watie me catch them say o kokontokwa na ye pata no wanti a obeduru bunum odubunum a obepese enkrofo ba be catch us say jai sabre no wagye sutura mo ani so nyu asoma ye wen oni wa do apodo je afobia ma at that point no awunya akura ankakola bi twam no aka say be ma jantokwa ekuna akwa aka say nya akola yi a ka be huri me ka be huri sabre obi empata o enje se wa apekwa bi so pata obi empata obi a no na ya kano beko abande mbekọ akosi ase na obi a hu ne size se na no me catch o ma me bi wo no mi krum koton na me friend na woof o koton na woof apai woof o koton na se obi sa woof na nam we yesen na wa mani to ahwe nim no abon se free o ya to size wontimi nto because no mi se na ma wo bi se wo be so mu kwa wontimi nto nti obi worma no ontimi wi nti nyasi bi ehun but Dr. Baumia the number 2 no na me pacho and Dr. Baumia number 2 first one no that saying another number 10 odi saying odi first ofitwo we be di kan no anya be do 2 so because I can replay it is but at that time now that number 10 will be the number 1 about on bus would that odi saying kuri di second intermediate baby awoda ye na chebe bia obi bi ene de enka hu ye ni wani eni obetimi I believe in numerology yeah obetimi agye di ene to de bia
Yetimi eka FFO also that refer ni pedi di Chachus Victor Chachus dash Chachus nyame aduma next week ye man banana numbers no be hu adwuma edini dey say Diana Chachus dash yetimi mo this about Diana Chachus Diana Chachus dash. You have every right to believe in numerology, but what they buy in reality so asanya na tiana almost believe in astrology no isana tiana and the within yetimi God na Bediako me aka ni na abom you say 25 letters it divided by say and the who say who you say ufia be for be help Diana Chachus dash eba ha last time no na ose numbers name onkum ba ma me say me video na town o kan say o kan say you lunch martin na yire mo hey what kind of one thing o kan see you ha o say na yire na mo ano o say o he numbers no can see ono on say Diana no ono ya stars we baby out here baby out here obondin is any serious obondin no can say ono he stars so he stars na ohunu say na yire and now here man in the president da, which I disagree. And or say based on mystery. Insa Diana Chachus dash no or ye mystery hu adwuma. Or ye sunsumu. We dey abra wo hwehwe no. Ono ye sunsumu niema any friend is saying na or ye numbers any stars hu adwuma. Any wudin to be you su wudin. Any date of birth. No we use even or month of birth days ni bibia no calculate no attribute no I say no they are corium no we police stars ba be dawro me do be dey say no balance martin die you can say ne hwan me ni da no you see because papa no ankasa no na amwa ne ho ama no when president no no wo ho papa no ankasa and wa amwa ne ho obia from 2007 who started up a president in fact na say kwapo dey buy no now mo say yabo abense 1996 no 94 enya wo mo bebre we no wo mo ekoto 200 aye delegate ya constituency coordinator constituency chairman constituency say women ni now so report ma wo mo ekoto aba on the 26th no right o him pombi nana we there go there yeah o him pombi say na ka say aba mo koto no mo nko yi me basire mu ni na mame enu ntu twa sa region wa ye ko no poto gegra o him pompa gan wo hini dachi edi won say dem ka kire wo say aba mo koto no mo koto ma me basire mu ni no because one no na wa kire say ye de o man kura na wo betumi dia kwa akiri awo ohimpo akasa awo na akwa kwese sasebi ohimpo ano lastly who done who way umpe ba omi asem ba omi abeto ka ama o ko se boot nu mu na wo to aba na ba omi agina mbi there be onyina mu bi. Why did Sir John say fear delegate? Because delegate betumi aju sika Oh yeah. Ko jina da kan mu a wa kire ofia ma e no beto abama kire mafia enti de wo mu ena mu na e na ba omi adiska wura mi etua 5000 ada no mu so mu ntua bi na awra hu se be wo mu ni se e bi se yes ye tua bi ba na mo de ene soso on fere ade we my bride